O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. Tō mua atu I talo le aso lua, tō atolu tangata māli liu ai mānu nu ati ngā ina isi ono le whaalawelawe tau te avale na tūla I mai I lunga le State Highway tasi I sauteu au Kilani. O le vau Bombay Marama le olo ta ua mai reporti na tupu ai lata I leitu lai lua I le awoli. O tangata to atolu wa malini wa ia whapea sa malanga o mamai totono le taavale tasi. Ma reporti o le to alua o ila ua neo ali I mai Samoa na o mai ngā luenga whaavaitaimi whaamue e toe ta liwi Samoa I le vai aso nei. O le isi tangata I to atasi o le awe taavale. I tangata ma nunu ai pea ma le to avalu I lato ma o nisi le ana whaanatinati atu I whale mai au Kilani. A o whaasolo I pea so eso engo le mea na tupu. Reporti o le loli nā luatu mai au Kilani a ngā I saute lea na pāle pau ma tifai a ngā I le isi tu a laulo o mai eita avale o mai I mātu. Na tāpuni o mai ma lanes o le motorway Bombay mai lea taimi a luai mana po a o whaasolo ngā luenga whaalele e tu sama reporti a leo leo. Ma e o mai le tae o nei o whaamaunia mai le NZTA o lea ua toe tatala. Whaamai se atuai ma talafola Radio Samoa I a ingoa lii ua mau mawai soifua o na ole nei whaalawelawe. Watongi whafo le whaamisinonga o apilia ni usila le apilia le kamupani ta vale pili o ne atele le uba. O le mata upule nei o o whaawau mai ai pea mai le lua afe lua sifulma le lua, le anatoe apilia le uba I le masino I uni o le lua afe lua tolu. Le anga va au ave ta avale I benefiti e iaia solivi, totongi le totongi maua lalu whaatu la fonoina. Whaapea holiday pay ia po onisi lava whaupunga whaingo fie o ave ta avale uba o tangata whainga luenga le kamupani ai e le oni kone karate. O se tala fia leo whaai unga I ave ta avale uba o na o le tali leo o lo lato mana onga. O lea e le o whaia le lei I lato le kamupani e tu sa maanga vaa e tatau na iai. O le whaai unga le whaamisinonga o apili o le e fua I lunga o aia inga o lo whaatauta iai e ave ta avale uba lato ngā luenga. I taini e lock e nai le app ma a mata ngā lulue. Ai mai nisi o tangata kona karate o se whainga e ono to e sila le lei ai foi. I le whainga o lo o whaatauta iai ngā luenga wha kona karate I New Zealand. Peitai, o se mata upo e ono suia le tue a ngai iai pe a whai nei ai pāsia swinga wha aofi. Le ana wha ailo mai le Minister Workplace Relations and Safety Brooke Van Wouden e ono le mawhaiai e tangata o loo ngā lulue wha kona karate o na whina wina mata upu I lumo al whaamisinonga. Watalo sangai yuni whaapea pāti e le Greens ma le Labour I le pāle mia I a tau fia swinga nei ai whaalo ngia le whaai unga wa au mai al whaamisinonga o apili ana nafi. Ai se tali mai le kamupani ta avale le ubai New Zealand ma au se talia e le o whaavaivai ma o loo vaava ai e toe apili. Au le leile whaitau se lau o whale fowi mesi au Kilani se sifo peitai, o le wa a matau na whaalongoina le manongi leanga mafua e le o yaini o ngā paipa mautu e alu I ai le o taota. Whale fau nei Cardinal West e tolu se lau fast food malitasi, o le e wha o ngā tangi le tu mau e alu I ai le o taota matoe pamu e se mai e loli. Wha amau ni o lewa wha o atu le pule ngā nuu whaitionga, ona o le manongi leanga. Ai mai le so upo le water care o le whainga o loo wha o ngā itange le tu mau. O se whainga na whaitau I na whaatali ai o ngā paipa mausa li lea na whaapea e umai le tausanga nei peita ai o le fōlinga mai wa toe tu uatu I le whaai unga o le tausanga fōu. Whai mai le taitai whono le Henderson Massey Local Board Chris Carter I tala le tiu New Zealand o se toe whawhangu tele lea mo le pule ngā nuu. I le mua whau whale a o lea ele o yeini o ngā paipa mo o taota. O Cardinal West, o le urua I ati na e leo fausanga o whale au Kilani o whaia I lunga, o le Temporary Wastewater System ma e fōlinga mai, o se whainga na talia I le lua tausanga tāluai a o tau ma whaia e una I le whau o whale fōu mo au Kilani, ona o le uti o whale I le maketi. O le so watu uai il pāle mio New Zealand Christopher Luxon New Zealand mo le whonotanga ta il Pasifika. Whonotanga le nei il Pacific Islands Forum Leaders o lo o sui ai tonga. O leo lo iai nei tonga le sui pāle mia Winston Peters ma o le so foi e toi ta liu mai ai. O se taimi pisi mo Luxon, le e foi mai tonga sa auni mo Malaysia ma kore I saute le vai aso fou. Ma o ana whai ngā malanga nei le vai aso asau e malanga I vaalele o lo whai malanga I tangata lautele aile o le vaale ami. O le tamau a inga mai tūtau puipuinga. Lea olo o sila mamau le pāle mia e sanga wha amausa li a o iai Malaysia le vai aso fou ma o lana ulua I malanga aloa ia fo I lea I Malaysia.
O le lua vai aso tāluai, lea fo'i whaato ato I taliu mai ai laksen, mai au se tālia. Matala whaaiu, au sia le maalienga I le vale kamupani mai New Zealand nei mal fale meli au se tālia, e sapalaina pasika alu I le tisi. O le UBCO mai tauranga o le wasilia ma le tausanga tālo na whaalau tele atu le maketi au se tālia. Ma o se tala fia mō pa anga umai lua, le nei maalienga. Se lau fitus fuma le 5 pasiko le a amatai wha moe Ia maua se avanoa, e o atu wai le se fulu afe. O le UBCO o se tasi leo le tele o kamupani New Zealand wa whaalau tele atu au nanga le maketi au se tālia. O lo yeile wha moe nga, Ia mawhaiona wha ataitai fo'i I nei le whalemeli a New Zealand, wha apea isi atu no I wha atu. O Talanala Radio Samoa, manuia le aso.